election apura hot kacha chakalam chak kacha papling pidera jok sardang hini aradame kar thurpak tuwar kacha selam lasi ar hanglong jon le tanglo kleng sarpo ho nang jamborong po sarlam thir sonsi number 4 socheng emisia hawar angkang check khubang don plikebra troxy arwada phan kidam tang election vote kerega por lapen karbiang long autonomous council em rup singh tiron nimkan tho kidopam apura hut pusita bjp atum black topping atowar kasalam pg pu kachachak tekang alam chaki papleng pithek thidera puthak amlong center lapen hamren ahithi adak kidam kebang kacheleng akisung chetong nanglu check khubang hawar paromni arong sar don plikebra troxy arwat thurpak towar kachiselam nan pulote nangkeleji mla election ahutke vote bidun thekthedet poputa lamthe chapaklan lasi socheng mc hetsingrong phar prabjin pen labangso hawar arwat towar kavya kisung pen kipajok je phan kachuning ria lamthe hamren pen news fast karbiang long sa hemalong bimol de hin pen birta nangpali lambang kini gitu kita ambil kasumpi lambang ini gitu aning kanlang kami kita berbalik dam tapi di prokne kenjang hem kecil di pan hedi naso dak cosi ghonta hini ghonta isi lambang lambang ke ini kita jauh deh lo dadak nanti tahun deh tahin dak lo ini tani sekesu patu bipen lambang ke hem sota Tulong lipen kedupen hadi kongda dan nang kok ma terdak plan kok asin just me licho tuning ripik lo tuning ripa lo asukwa nang bonai tidak perang santen licho lo pasti wala nakno emisi pak lo pasti kok akero pipo milito tangte mane emisi tum lapine election pore rong wang ma election polo te bangko election polo te tobata nang tipo langta nang tipo tason nang tipo usitani litum abjudun long bom hai abjulong bom sitani kan sitani litum la pusidam nang bom lang ni punani litum ha arlo pensini litum usuti bukrok nang hangju hanghai tamini litum ha arlo tu ban nang bom silasi aningkan tan mana kapale di sini di bangko nang litum ayan isi khas tame tuning nang limian bang ke limian kadam terong itu pini tebang sar bahni eng tiarong to biarong pencelang pet mansi la so tawar amlong pen ha tebang sadak an tum kam chuklem lo ta su ka chengwai pon ke ni tum ar ni si 15 ko sar ni si chengwai pon lo ma sarkar phane tum chiki bom sta e metha atwar polasi yup pada pe tum ke dam mi buyar ke su kon e ta buyar dam mi ba ke son ya che pon ne si tum te ya lo apen alang tum ke chak e tum mdc hasenon phar alang ita sang te ya po pen da pi ya ko ya to da haile mun sa on ta tiar ye apen aprang mra rup sing teron alang ita chak lo apen no election dang ni pola on ta tiar ye lang si election nang ni le aprang le ni tum tiar son te pu si ni tum junuri lo ituma mdc aphan apen ke mra aphan setan tum chuning lo lapen ke cha phun ong lo la si alang ni tum la election aprang la su nang tiar son te ni tum lang tum phan chunuri pen alang ni tum phan chunuri pen la su nang tiar su te ninga rong par apen su nang tiar ye plute rong ason ni de aning alu ko pipine ka chi sek do ta hai lapen nu alang tum bola so election a hut da nang yogeda tan ni le ke pukoli sita bani hang ko son puni la si ni tum la su khan chi ma tha nang ni sarkar dem ta lapen ni kachuni dan dunya lam mangke aning kan du olo la dak hadak fane son ta yelo sita no anta nang tiyar jere la si rong asota ke pu ni me son du olo sita kachi paning ding pena yoksi ing hong bom lu se ni tung ke barla chala achu alam het ani ni chor ke su kachi poni pu gari wang e ma si tum ha ti ku pan si tum pen ke ba si wan lo la pen da bing an ka pre kari faruk ri phori yap si ha medical che pon lu ata la son de de anu pre la son si political ra thuma phanta ni tum kachuni du na lam ke ni tum mdc hasung pharma sinu lo non el son phang la so ali ba na tiara son te pusi chuni lo sarkar pham chi bonta nang people ku bonta nang people ku ta no ni pinde sedang ke sik sak aja ini tum na ro ki do pi
Duthe do, Royong Phong do, Cek do, Jaru Bakan do, Hayu, Anda Kasing Horpon.